Kick out. Kick out znači istjerati. Naravno, ovo je frazalni glagol koji naravno ima različito značenje od onoga što je napisano. Pošto kick znači udariti nogom, a out se odnosi na nešto što je izvan nečega. Dakle, udariti nogom i nešto što je izvan nečega. Možda bi moglo da se protumači kao istjerati, zavisno od rečenice u kojoj se nalazi ovaj frazalni glagol, pošto neki frazalni glagoli mogu biti malo jednostavniji što se tiče njihovog značenja, a neki mogu biti malo teži. Dakle, kick out, frazalni glagol, naravno, frazalni glagoli su zapravo fraze, kao što vidite. Kick i out. Kick je glagol, out je naš prijedlog. I naravno, kick them out of your house. Istjerajte ih iz svoje kuće. Kick out znači istjerati, a naš primjer je kick them out of your house. Istjerajte ih iz svoje kuće.